selamat ba'akhilamun lun pinjam kata Imam Ghazali gekun nhau đó dia kau kun tu nak kali-kali kerau nak jinau abad ke-6 kau kun hadza dama nusukut warida bilqut waluzumul buyut ila antam nyo kadruk masaim rode yang jadi no nak kali kerau warida bilqut pajuh puyana mudah waluzumul buyut du irmo baik tak tebi ulua ila antamu hingga mati. Yang rode dino menyo ingin selamat ikutlah petuah Imam Ghazali. Dua rumah nyo nak perle tebi kuyana baju dan baik le pegah apa. Nyo baik panjang mentang tak pegah. Munyo tak pegah yang betul salah kan? Mau yang tak pubut dan tak pegah yang salah, betul kan? Anan angguk apa? Dumkan di drop urang yang pegah betul, urang pegah salah, melenggang-lenggang geroi, anak tu. Nyan petuah Imam Ghazali kau roje ulang-ulang. Hadza zamanus sukut nyo kadru masa diam. Waridha bil qut puyana baju waluzumul buyut du irmoh mana perle beja ulua ila antamut preh mati.